Amanado at the ensemble atujana, ye pensem, sansem, if you are now face no. Yasande Ayabako at was a free Tracy Boachenso camp near the Nina Abom at the Amouse Entertainment News. Nabotrena chair now for JSI and Semina in Chirimun, now for you to me and share a day. I was and Semu. Amanado American was a woman pa. Oh, one boy yet in Semi, and Claudia rap, or to me the news now yet in Sem, no, do you have now the news you have a room, now do you have far, now we have a seer yet in Sem, it is ordinary ego bako. Yeah, I'm not the way you nipa bia to say obeba a rapper June and also obe free underground. To me, abandon him a P a way lights mono. Dan Claudia to just say and yes, I'll call the NHS. Then can you dream of person or yes, or Brempo and also your papine or a rapper Jumamono? Not just saying to me, Ambum. It's I say, Nancy Bam say, over the Pombedy, I saw for the heart 10K. What is a young be by and also the a young be by or to say BB. As I be ban of Fichanko for be underground artists be brave. My classmate background to Linky. I okay to Linky is your bare heads bar. And also now my no also a buy. I'm out the baby of Bijabiano, Sasako de only no infirm de Biarada. Not in Sembi or day to a jana a amount for Virem Kakra. A amount for Jane Sembi or there to a drown and say, I almost say, now quite boko dear. As I say, Sema okay, can you dear? Tiasi, as I say, I'm not there to just say. Ono no kwasore pa wo pe obi a kwasore a na se won kwasore pa ya asore kofo pa dia ono no yo pa bene ba ko papa je so wa kwadare mu a je se onani ji aye nyame somo adande yina akosie da bia no pe se obetena nyame fie na enka empo ni nyame emma na som ana se wompu no wotumi akọ ni ma ne sofo no kra betumi aye rap abom na je se womotumi atonyom abom ene ne omo nyina ana amrado se woja asore wajai asori o na ne woni nchire mu nyina wo kire ne se ema no tetin papa ema no tetin ene bi san se na eba ne se na amrado wo ka se ema ne teti wo hwe dreadlocks ye gumiti na ma mebere wo wo so hwe miti pese ya oba bia wo mi o se me cute o ye guy o ye cute no mo twe ben amrado so mo tumi din self almost for nti wo sa no o ya dwodwo no o ya de he that is say Amrado say one de one person go dwaman wa sorry one on life no say de tie no so be kwa sorry fie pa na je say obesa sorry man lie na je say kokwa akoko tuntum no de omo fra ayu omo style ne nya ne de o say da bi so obetena sorry fie pa esa de ne e maso say nya ni say ye papa na je gives back as say obi o yes an je say o ye fake e ti no wo say one de so obetena sorry fie pa atumi ato ma santene na we ba bia chese de obia chese wo hwa ane chese nsem no kire mu se emma no obia felen se gozo bia una o se amrado ye cute pa o daddy kura ma me fele o ye felen brother enti ne sa ne de enti no wonpe asemunti da chi bi yesu bana bani boma wo pese won ne eko ajansa ni fan so de ene won si asore de mu kura obetena fie na je so bekoso aye ntensem ne sa ne ye tensem ne trende ya ne je so twagumu sa na je sa asore de so obesi asore fie si pan e bia no koje obi wedding outdoor ana bibi sa na so no anko sample ko any wedding na so won no betu ne nan pan se e bia time aso obi akwa asore nti amara do nko asore de ene de bia ma kene absent say sa ne o mane de o se sa asore de wo de wo se na maso ene mano etumi retire free asore komu eje se sana ekono sana wo kire ne nsemu ena manfo se dabi aden na amana do so kasa isan se nkofo ibre asofo ho apabenefo empo roman fathers kura ho no ma je wo hwa omo so no omo emaya na ni omo adidwa edi nkasubom a prophets ne counselors no ma aka nyina emaya na ni omo ebonko na aden na amana do bekasa isan se wo hwa sankrofo nyina no wonyame eni party so omo no chese omo kom wa omo ne omo kasa tu omo fo a omo di afutuo na omo wi a so omo kom ba bi enti no amrado so obetimi akase obekọ asore obetimi akọ na ebia na amanfo se bia na chese ya amrado boapa ye pa se opese woja asore na se won pese obekọ asore na chese amrado wotife nya na ene chese ono wa chance obawe wa ne dia ne chese ahwefo mo amon sempa ye de enim de ekọ ono ase woja asore na chese de amrado ede ato edwa eno na ye de esomo ye fru na fe ye bo awura ye papa no se papa no ye ka papa no a e wo se won se na obi su na ma sa atem ne bai papa no
money hit the papa no hit maker ka nyum to no to a ke be ka say the papa no hit maker is say papa no de ni obedient na papa no Tracy Boache ni aba Tracy Boache ye nyira nim say nsem bi pp ma ye bisa ne say nam hwan so ne ba no say papa no papa no sa papa no ye hwe na chiri kwan a ye hu no enti be terms e da ho a je say obia sore na papa no na chiri kura no na manfo ke kan na asem de mintumi ka Ghana fo ke ka na papa no de o hwe obey you ye bra mama wo twam say Ghana fo mo kasa wo mo kasa pa ne say papa no wo kan wasem no say wo ye hwan woni mu no so Ghana fo say betumi ye former president mama say me dem nka hwe na me de ori ameze bita ko frank committee e de mintumi nka sa asem no enti no sa nsem ni pie no na nkofo e de sa papa na wo kan no esan say wo hwe sa nsem kiremu na na Tracy Boache so de wadana di pefe se wono de wo ya ndisi ni ande obia ni ande akoba kura ya wo ne kura woni bebi kura wo na free atia wo basa su kura ni se Tracy Boache de che se NDC de wo kan no nsem de a che se wono no ni jom pa enti na nkofo kasa no ye na ye okay sa Ghana fo na kan dia ye de se yen kan we mo Ghana fo kan ye nso musai enti ebe trend papa wo ba jini dinje no me na pa na Tracy Boache nso ade ba ko a nenke hu no se obetumi aye pa ne se asem bia ba na so be kan wo asem a ida so be blase nipa no me kai pa se Kennedy Japan won sem ba na opese woni Tracy Boache kasa ba ku mienu ekoro ono de oblaste wo so mo be blaste o eno na so kra ma Christiana wuni batu no fo se wo me ba ya to boase san se ba bia du na brabo ma ya to boase na yinu aba Tracy Boache this time around the era wosam na nka radio na say nya nwum bia nka de obo ama na pin pom pupudu pom eja so wo se ba bia afa no akoboni yinu aba no se na say yete se the third born wabedwa ne chese wawo oba otoso miensa chese nipa nyina ni age so wo yenu aba Tracy Boache atumi awo afa no ho afa ne bade a yeda nyame ase amanfo nyina tu kohye so waya de se wotumi awo eba otoso miensa na mo nsam a san beto edwa ne se yenu aba Tracy Boache ne ba no wotumi afiremu ya chese eye awrewo sem a yenu aba Tracy Boache ono kro adwen wa wonti ase isan se ewiase we mu na ye wono eya na emunsem doso emunsem ye pi enti na no hia Tracy Boache na se ni ayekokọ a nyese bia papa no ba ko bi abono dabi papa no mo de omo time mo dabi papa no mo de omo ye gentle nti no mo ntumi mbo omo sa ene nyese bi obi awia ne sika no e don nti no bibi sa ntumi mba mani nso na wo hia enu aba Tracy Boache na so wo se na ni ma funfun na je se ayese de ya tutu ne blues kakra je se wo se enusuo sisane na fono ho a na chese wo so to metweben na ma ne yakọ na ma ne yakọ na yehu se ampa esu na wo su na wo se wo ti ase se ne ba na oba ye na otwato no wotumi afri atiasefo asase so ntie no na ma wotumi edi ho yawa ba bibiara eje tre ha se eni se nke ba ne sa na nso Ghana fo bi so atwe ma no Ghana fo de asem ne ba na tatamo ntumi anka ho asem a na chese nyemo a amanfo se ye keka ho se Tracy Boache obi se se ono ara isan se ampanifo a chese Tracy Boache ene omo eye rough no bi se enam no so na ama saa aba bi so kan sem bibire sem de do so na so no anya ho ne ebekọ yenu aba ne ba no otumi afiri me de chese yesro se woni ne kun se woni ne yeden no wusia ma bia ma ne yakọ mani wonu se ampa Ghana yebeka wasem na so so no yehia wa yebetumi a kire wo nuado sede ese na efata na ensem a efa anije ho nsem na mede abesomo e wa Attention TV e ka kire wo se dande nyina no bomode ya so be frɛ no mbese gu screen na se no na kire woni adi edwa na advert bia opese ye na yebetumi ayama se ne openi bia size bia ne se ne openi bia yebetumi ayama na ye kama fefe Afeso Attention TV akache so obura ope YouTube onomo channel no eda onomo wo subscribe ya no like na afi wotumi a share na obi so atumi nya bi ahwe no wonya bi atie no ho enioma ayekoso e wo man pompuni Ghana mu se ne be ya dan re nyina betumi atena se abusua baako wo man baako na ensem bi e beto fom no ye tam ya na chese ye de ba abesomo na nipa nyina hu se ampa Attention TV we inspire you more ye mfa ni agoro ye boy dwuma no ama wo se ampa
koyie na bibia tumi akọ sene esene fata. Meni ya meje so Franco ku asante. Meda sa woje bre ene